Sibuye ngomkhwezeli kuxoshwa amalunga eqembu le-DA kumhlangano womkhandlu wasendaweni yaseTshwane. Angiqale ngobingelele ngokwamukela le channel eMaswidi Media Production obingelelayo umxolisi mfana kaDlomo waphansi le enkandla. Mangabe ke uyaqala ukufika cela ukuthi ngenzele isiqiniseko sokuthi ke subscribe futhi uyalike ucomment nalolu daba lwanamhlanje nokuye ezinye ke zezizathu lezi eziyazenza ukuthi ke ngicela ukuthi ke ni subscribe kule channel eMaswidi Media Production ngoba ke siyi channel engalawulwa, akukho la esenzelela khona, akukho la esiveza khona, sibuye ke sifihle khona kwimisakazo yakho nje emkhulu. Kunesiqiniseko sokuthi ke lolu daba angeke uzulibone lapho khona ke kuxoshwa amalunga eqembu le-DA eParliament. Kodwa ke uma ngabe kuxoshwa amalunga eqembu le-EFF kuyaye ke kuvele ngesikhulu ke isivinini lesi. Kushuthi ke izolo ke kwenzakele ke endaweni yaseTshwane kwaxoshwa ke amalunga eqembu le-DA eParliament, okanye ngithi nje kumkhandlu wendawo yaseTshwane lapho khona bekade ke kubanjwe khona umhlangano. Bengafunike ukuhamba kwaze kwalanda ke ama security ukuthi cha ake nibakhipheni ngenkani labantu abafuni ukuphuma. Ngicela ukuthi ke nje uyibonele konke ebekade ke kwenzeka. You're touching our private parts. You talk about private parts.